Moto görücüler uşul Tayva olattır. Bundan uçuruda Jaşı 2 yaş mı? Jaşı 2 yaş eken tuğanlar uşunu 200 ming so'm bağılganına köp bolduңуздар. Uşul jerde bağ bolup turat dagın эле uçurda 200 ming so'm bağ berişti. Артынан дагы алып көрсөтүп койсом 200 ming болгон тайдын баасына. Вот. Кузоврахтан баганга мен биз азыр. Ожон але рабочий кылып турат. Barыңыздарга assalamu alaykum. Бүгүн 12 dekabr 2021 жыл биз Ноокат борбордук мал базарында турабыз азыр. Бүгүнкү бааларды кандай болот? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр, акырына чейин көрүңүздөр. Эгерде биринчи болуп көрүп жатсаңыздар, лайк басып, биздин каналга подписаться кнопкасын басып, катталып коюуну унутпайсыз туугандар. Акырына чейин көрүңүздөр. Екі жүз мыңға қой бересім деп бұл жерде тағы ат бау болып жатады. Шул ат бау болып жаттыр бұл жерде дағын. 200 мың таза деп бау беріп тұршат дағын еле. Екі жүз беш емес, 210 мың дедім, 10 мың қойшы. Var mı öyle? Hey, 20 aka verin, el oraya koysalar kimler buyur bana aka. Var böyle ki hursa kimin böyle gidip koy. Hey, ver. Kıyet tek otur olacağım düşün bu. 700 koy. Bana hastamaz ya. Bir çıkarıp koyarım. Sekim Borat. Sekim Borat da. Var böyle ki. Ömenge var. Урматтуу көрүүчүлөр, 220 миң сомго учурда баасы чыкты. 220 миң сом базар баа берип жатат. Mağazaya var. Bu tamamı pul sanayi diye bitti bana. Baş kara bola pul sanayi. Bak böyle gidip böyle. Hemen hamurda kimi bak. Vurmuna ne? Hatırак silkin adıla. Katı. Ekini izlemiyorum abi 50. 200 o ekini. Telletron at. Egar çağır. Güzel minge boldu. Boldum böyle gel. Var bu. Yok minge var. Var böyle gelip. Kaz ait takana. Ya kas hatasın. Gittiğin kaçak. Erkek sen. Ve gitti kim getirdi? Özüm de oytan burada yesin o da duraydı erkekler. Onda kullan belki. Boldu 200. Boldu 250 ki bereket. 250 ming so'mga chiqdi urmatli görүүчүлөр. Hep oynatmaylar bak 250. Kursağımız 250 ki. Bereket var mı? Da bakamaz. O şirketin oldu. 5 bin son verelim. 5 sonunu aldım. 255 ming so'mga chiqib ketdi mына tuğanlar. Var 6 mişim.
Hursaçılığıma endi bereket. Bereket. 260 deydi. Var bereket. Bak hursaç. Bak hursaçılığım bereket. 60 de. 60 de. 160. Ver. Ya bereketimi 60 de. Ben özüm narişin ezmin olmuş. Bak hursaçılığım dedim. 760 hem bu oy. Yer. Mına 270 bin so'mga chiqib qoldi tuğanlar. Yering ozmas. Hozir otni da sizlarga ko'rsatib o'taman. Yer. Uşulat bavoldat. Bozorda oldu olma. Gapiramiz ketarasa. Shuncha pul botganki 10 ming so'm pul bersin. 10 ming so'm qo'yib berasiz. 30 dan 300 bo'lgan pul. Boshi ko'rinib turadi tuğanlar. Ya olasan, bor. Ya siz barakani ayting. Bor baraka. Bor baraka 90 ga bor. 290 bin so'm. Bor 90. Bor. Bor baraka. Yechilarni xudo bersin. Ya to'xtab turing. Mana bunaqa 290. Bor baraka. O'sha boshi ko'rinib turgan ot tuğanlar. 290 bin so'm uchirda bavolchitat bozorini oldi desek da bo'ladi bugungi. Qancha berdi hozir? 290. Ay sattı bana abi. 300 ga ham chiqsa kerak. 300 bin so'mdan 5 bin so'm o'tib beradi ot yani. Buna 295 bin so'mga sotildi. Bunaqa tuğanlar uşulat satılıp ketdi. Uşuğa köp boldunuzlar. 295 bin so'mga satılıp ketgende. Onu jicha ot qilaylik. Uşul. Jaş qanchada o'zi bunun? 2,5 yaş. Жазға пішті екен туғандар. Өзіңіздер көп болдыңыздар сатылғанына 295 мың сомға шұрда сатылып на базардан сыртқа шықты. Бұл жерде дағы Мираттың бағасы қызы ұтады. Бұл жерде дағы Адыл ака алып ұтады. Şu Javıdağı qara at bağı olacaktır tuğanlar. Özünüzler görüp bayqap turganday bazar bugün aябай кызык жүрүп атат. Жакшы аттар, сындуу аттар satılıp atат çekeden ele tuğanlar. Uçurda uşul atqa 200 bin so'm. 200 bin so'm taza dedi. Yok olmaz yok. Erkek çasına. Bereka. Beresmi? Üç berek. Çıkından berek. Beresmi? Yok hava. Yok benim. 200'e çıktım o. Beni kara 500. Beni kara. Bekiz görseniz aldık dep turат dağına. Kaysın bravo. O 220 aymışsın sen onu bir oldun ötmemeyiz. Sonra ben birinci oldum abi. Ben şu ake 200 görseniz aldım ake.
Bir 200 baka. 5000 so'm oldu. Mehnat qildim. 500 mingtalik yo'q bu. 5 mingtalik ekan. Haydasi 5000 so'm. Xohlasa dollar. U yoq Xudodan ekan. Kelajagi bor bu jo'q bol Xudodan ekan. Biz tarbiya qilamiz. Bu ne bozorda qomozordan pul chiqayotgan aka bering. 6 kilo 10 aka olib. Ha, kulib qoldi, jet o'xshaydi. Numayir Shuncha yil ko'p o'ltiradi. Bağ olib жатқан. 200 olmasa, aşkan masa satıp alın ne dalar bana. Ушул кара кашка баа болду туугандар. Жаш канча өзүңдө? Жашы 3 yaşar bulan. 3 жашар. Өзүң канча дедиң эле баасына? 300 kamı var diyor. 300. Пародасы кандай? Каяктан келген? Россиядан, Омскийден алып келинген. Үйрөнгөнүнө канча болду? Такалары бар экен, э? Keyenleri takalat koyuyor. Жакшы эле минилип үйрөнгөнбү özү? 2 jolu minim. 2 жолу минилген. Өзүң канча дедиң эле? 300 kamı var. 300 kemi var dedиң. Telefon номериңи айтып койсоң, кызыккандар болсо чалып байланышат. 039 0999 менен 54 54 05 51. 05 51 номери менен байланышсаңыздар болот. Мына ээси менен базарда өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Шунча эл күбө 200 миң сом акчага сатылбады мына акчага. Мына базардын четинде да бул жерде баа болот. Ел үйіліп қалып тұр бұл жерде да қайсылат баа болғанын көрөбүз. Kuş büttü. 165 миң сомго ушул ат базардын четинде сатылып бир туугандар турат. $165 миң сомго. Kemal aga siz sattınız mı? Ne ki tuğanlar? 165 ming so'mga 9'ga chiqmagan jashindagi tuğanlar bozor ekan. Hurmatly görүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп байкап тургандай эле бүгүн базарга аябай эле аттар көп кириптир. Biz birinci çıkarılışımızda жалаң satılgan, bağ olup жатқан аттардың bağlar менен tanıştırdık. Ушуну менен birinci çıkarılışımızды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Биздин каналга катты элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Базар көбүрөөк, узагыраак болгудай туугандар. Ошон үчүн биз экинчи çıkarılışыбызды тартабыз. Экинчи çıkarılışыбызда жалаң телефон номерлерин калтырып беребиз. Саламатта калыңыздар.